Hey, what are you doing? I'm writing. What are you writing? I'm writing a letter. Okay, أبزح حج جبرنا حد صار زرب أنتي عين تنس تطعمنا سلام أنتي. What are you doing? بقول له أبتا نار أقول له أبتا زرب له ساعات ويوان أنتي جبر كان مرة. أبقى تسأل نفس نبر أكشن. Continuous كتسأل معه. أما كتسأل زلنا. لذي what are you doing? بقول له أنتي تجبر له أبتا ساعتها. كمل ساعة I'm writing. ولا بتخلي تحتون what are you writing أنت تسحب علىها at the spot إذا يأتي present continuous tense له لذي حاجة نجار أبتدي في السماء لزلة ساعات أبتدي ذكر لزلة أوان أنت الآن حتت ويبدأون زربالنا present continuous نتكلم present continuous بخمي form نقبره مجمرة structure نرى what is the form of present continuous tense here we are I am playing am verb be plus the verb in ing form. نتا main verb لا play ing لوا كميها verb be لوا. لذي verb be plus the verb in ing form. This is what we call present continuous. أبتن زرول زنا وان دفتسان زلا فتسان مغلاس نتكمله. verb be plus verb ing كنا. إتا verb ing مش كل عينت subject. زي تغير هنا إتا verb be جن كم subject. نعمل أنا ممهر إيه تلنا السؤال ناقن ممهر إيه إن إيو الذي إيو حال اعترقم زلوه هاي نقن مش subject سامع عندنا خير subject verb agreement نبلا أبتدي أنا منت I am you are you لنا am لنا I لنا are لنا لازم I تخيل am يا I am you are you plural كون خل نبجح singular كون خل ننسل سلذي you are we are we نحنا بزحات لزغونة زي سالسة أكال جن بزحات زي are لازم بزن سلسلين are نتكلم plural form بزي كأبيو you جن نحاله يكون نبزحات حد عين لزغونة كل جزيمس you are نتكلم نعملت نحاله كم هراي you are a student ملانخل بزحات فهم كأ you are students كنا بنخاص لذي are مسيون تكمله كال سالسة أكل نولي سالسة أكمل أنا ويستخدم كونه ويتزارب زلوا سب ننفسه هذا كسكوله قدام أكالي اتسمع زلوا كلا أكالي okay لذي كابتن سمع زلون زارب زلون وصاي كال سبعينهم سالسة سبعينهم كزارب كله ويسالسة نجار third person لو مزيام كا سلسته pronounce لونا he is she نقول سيتي نسا is wake up سب زي كونه نجارات the computer is new it is new it the computer وين نسا okay سب زي كونه بحب شو نسبات كن he نقول تبعتاي she نقول سيتي مزام سلسة سالسة أكل singular سالسة أكل كونه نتصل نقولها is نتكلم سلذي سلسة عت verb بيلوانا مس I am زي بينه مستن plural هنا forms we and they plus مس you يون plural لتخول نبزح لنا كمالا مزن سلسلة كا are نتكلم مس he she it كا is نتكلم زي استفايا هنا تي main verb كله كذي حد عني I am playing you are playing we are playing they are playing verb ing يرني ولا مستر person singular verb in ing form تخينو يرني he is playing she is playing it is playing لذي structurally subject plus verb be بحالو am is we are in present format plus it is تهبنا verb بأي ملكة بس ملكتنا present continuous tense form نقبر okay حجي structure إننا present continuous بخمين شرعه ويت structure ناي sentence انتهي مسرينا نمنتهي كنت كمولو let's see the functions أمنتهي كونتات نمنتهي كونتات نتكمولو present continuous tense أبزي الله حموش نتا كدامي now دياتا basic function كلاتنا نردا the baby is sleeping نعيت حيثون زاوان زيا what are you doing I am teaching at this moment I am teaching لذي now I'm teaching now he's sleeping now أبتاسع أتيا
actually ዝፍጸም ዘሎ ፍጻሜ ኣብ ምግላጽ ትጥቀመላ ካልኣይ around now ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ግዜ ግድነት ኣብታ ትዛረበላ ዘለካ ሰዓት ዘይኮነ ኣብቲ ቅነቲ ኣብቲ ኣዋርሕቲ ዝፍጸም ዘሎ ብቐጻ ዝኸይ ዘሎ ነገር ከዓ ብፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ንገልጽ ንኣብነት he is writing a book okay ሓደ ሰብ ጸሓፊ እዩ መምህር እዩ ተርጓሚ ብዙሕ ስራሕት ኣለዎ okay at this moment what is he doing ተና ወይ ከዓ እቲ ዝምህረሉ ቤት ትምህርቲ ተዓጽይሎ ተልና so what is he doing ሞንታይ ይገብራሎ ሕጂ ኣብታን ዝዛረበላ ዘለና ሰዓት ዘይኮነ ኣብቲ ቅነቲ now he is writing a book ኣብቲ እዋንቲ ኣብቲ ቅነቲ ኣብቲ ኣዋርሕቲ ኢልና ንገልጾውን ብፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ይግለጽ ካልእ temporary ጊዜያዊ ማለት እዩ okay temporary ንኣብነት where do you live ተልኩምኒ ብፕሬዘንት ሲምፕል I live in Kampala ቀዋሚ እዩ okay ወይ ከዓ I live in Bunga ኢላ ሓደ ቦታ ጠቂሰ እቲ ዝነብረሉ ቦታ ብገለ ምክንያት ተዓጽዩ ካብኡ ወፂአ እንተለኹ so what are you doing now ካብኡ ወፂአ ከዓ እንታይ ትገብር ኣለኻ ሕጂ ኣብዚ ቅነዚ okay temporarily I am staying at a hotel or we are staying at a hotel ንግዚኡ ኣብ ሆቴል ኣለና ንባል ስለዚ temporary እንተዳ ኮይኑ ወይ ጊዜያዊ እንተዳ ኮይኑ present continuous ንጥቀም permanent ክኸውን ከሎ ግን present simple ንጥቀም ራብዓይ trend ሓደ ብቐጻሊ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ማለት እዩ ንኣብነት house prices are increasing ሕጂ እዚ ኣብታ ንዛረበላ ዘለና ሰዓት ወይ ደቕ ክኸውን ኣይክእልኒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣብ ሓደ ከተማ ዘሎ ዋጋታት ወይ ናይ ክራይ በብቁርብ እንዳወሰኸ ይተልዩ it is increasing ኩሉ ግዜ ይውስኻሉ ማለት እዩ ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳወሰኸ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እዩ ትሬንድ ንብሎ ስለዚ ሓደ ነገር በብመዓልቱ ድዩ በብሰዓቱ በብወርሑ ሓደ ዓይነት መልክዕ ሒዙ ወይ ይውስኽ ወይ ይቕንስ ተልዩ ትሬንድ ንብሎ ነዚ ትሬንድ እዚ ከዓ ብፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ንገልጾ ስለዚ price are increasing ካብ ቅድሚ ዓሚ ወሲኹ ካብ ዓሚ ናብ ሎሚ ከዓ መሊሽ እንዳወሰኸ ኸይድ ኣሎ ንምባል present continuous tense ንጥቀም ካልእ near future okay near future ኣብ ቀረባ እዋን ማለት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝፍጸም ንኣብነት ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮይነ እንዳምሃር ከለኹ ሓደ ሰዓት ሙሉእ ትምህርቲ ኮይነ ሞ ክጅምር ከለኹ እንተ ሓደ ሰብ ኳሕኪሑ ደልየካ ኣሎ ኮይልኒ okay wait I will come ክብል እኽእል እንተ ክልተ ደቂቕ ተሪፈና ኣለዋ ኣብ ሙደይቲ ኮይነ ግን just wait I'm coming ከምዚ ኣብ ትግርኛ መጻኹ ንብል ስቲል ትመጽእ ኣለኻን ተስራሕ ይወዳእኻ ዋላ ደቂቕትን ተሪፍዋ ኣሎ ምስ ወዳእኻ ቀልጢፍካ ክትከዶ ምዃንካ ንምርጋጽ ግን ኣክንዲ ክመጽእ ኣክንዲ I will come we say I'm coming just wait there wait for me just a minute I'm coming ሕጂ ገለ ደቂቕ ተሪፍካ ኣሎ ገለ ግዜ ተሪፍካ ኣሎ ግን ስቲል ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ እዋን ክትከይድ ምዃንካ ወይ ክትፍጽማ ምዃንካ ትሕብር ኣለኻ ስለዚ near future ኣብ ቀረባ ግዜ ዝኸውን ማለት እዩ ቀረባ ግዜ ግን ብምንታይ ንዕቅኖ ደቂቕ መዓልታት ኣዋርሕ عسر عامات كبهات فلي نبر حدا عركها بروحوا عادي بكل حاجة نزل الله رحمة الله تعالى it's near future مستي خونات تتحيز كاس لذي my friend is coming next week دابلكا كتعللتها my friend is coming أزيو قرب عينها حاجة عسر عامات هنا الحين هجيني مزاله شون ولا نزل الله رحون نوي حيكون لازم نزل من خونات كا my friend is coming next month my friend is coming next week أزيو قرب مهانو حقوس من الله كا نمجلات تكملوا لذي أنا تنحموش functions my present continuous perhaps shumality. Okay. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and comment. Your comments are important. رأيتم هذا يتحملوا رأيتكم أزجاج الداسي. Thank you very much.